न्यामी पासपे थाउ सिटी नखा ख थाउ सिटी नखा लस्ता सकल न्यामी पासपे त दुनुगला न्या पिन्तन तेसे आछिना थाउ या सिटी नखा झझर या न्यायफी मरगान मन तुनाचुना नेपा गाई सभ्यता रोमन सभ्यता स्या पुलाट है रोमन शहर या सभ्यता गुली बाला टाट रोमन छन्नु देखु मखुरका टाउ चलन दो नेपाई सोनी गर्न रोम सभ्यता स्या चुन्याट है थनियो किपा हो रोम यो किपा सोल दासा निगुलियो अठी अठी चो अठिया उग जुगन से नेपा गाई सभ्यता संसारे बेबे ज्या चंदो मल्लकाली अन्त्य जिरका नेपाई सभ्यता न्या मत गुलिख उलिया जग लिकुना चन दुगु सभ्यता न टमाडम सेना दुना पाटा ज्या लाना हुन तना हुन जंग बाहरी अहिले ठ्याउले गुल्खे बा भई डेगो फल्चा पुखोय अवश्य तस्क नाजुक जिनुकल तैगो जंग बाहर लियो लियो म बेलायटिया सर्जन डाक्टर हेनरी वॉल फिल्ड सुयाटगो लाकी पास वेबले सीडो पंचायत व्यवस्था वेरंगा न नेपा गाई सम्पदा संरक्षण जी मुक्त वन वठी चुन चोथे जुल उब्लाई अधिकार टेसन नेवाटे सभ्यता सम्पदै बारे सुन नुचु लोंगो खनमरो पंचायत व्यवस्था उत्तरार्ध ठाउँले थजाको सम्पदा है माउ खल मखल रहेको मसिया पुखो लागो फल्चा छिन्दनीको खुशी ढल वक छागो डेगो दुना वसा वास्ता इष्टमयागो जुल जब प्रजातन्त्र वेरंगा संघीय व्यवस्था वाला उब्ल्यानिसे सोनी गई हिटिगा फल्चा डेग बाहा भई चपा सट आदि जिनोडार या गति तीव्र जुयाव या चंदो हाले तिनी ये चोपिन स्टल ल्याम तेसन लाना चंगो हिटि ओटु खनन या जुयाव दो ठटे हाले तिनी ये मेयर बालेन सहाय प्रयास लाना चंगो हिटि उल्जा जुल ठटे ल्याम टेगो प्रयास यंगा हिटि लुर रे छौ भिडियो न खना ठौ यलो व ये खण्डु छु हिटिगाई बारे चुयाटको छपो पुलागो लेख वन्टेना तो लेखे चोमी नाजाम संस्कृत प्रेमी मदन मोहन मिश्र ख वेक यले इखलुखै चमख छुन्द न्य वेक मन्ट वेकल नेपाल समर 1110 आखे पत्रिका पिक्याटको चोसु वन्टेना तो चोसु यले मडे टुंगको गुली थपिस सिउसा लाना छे टुंगको हिटिया खण्डुठ्या नगर पञ्चायत जारी पुखो हिटी जरु आदि सम्पदा संरक्षण याउ ख तर नगर पञ्चायत हिटिगा पुखो लाना छेगो छजने मर्याका छेगो आदि जाजुगो जानि कार्टे सस्यो तो चोसी छ्याटो यले यल ढाका चंग अस्टेको ठाउँकने पाटन क्याम्पस या पूर्व दक्षिण कुने लसिठे नापान चिच्च गगो पुखु छ दो ओके नटवा हिट्यो छाबा हिट्यो ल बना पुखु जुवनी गठाई अन्न ल जालके अन्न ल उत्तर सुया हुनेको सिडो वे पुखले जु मिटा टिवमपुम जंग बार त ठुंगु ख ठोलिएखे छ्याटा उटो ओगो पुखो दिने उब्लाई नगर पञ्चायत लाना उकि दिने टॉयलेट देखेल आन ओगो टॉयलेट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन ज्याछु मन्तनी आन्यना दिस मदन मोहन मिश्र ज्याटको वर्तमान गा हिटिया अवस्था नांगो चोसु थोचोसु आखे पत्रिका साबारे नायु ख न्यना दिस डेगटा सटटा चिबाटा उकि चंगु बुत्ता सरभावना चिकेना चंगदै थजाको सरडा व सरभावना है नेपा टाठे नेपा ल तो देशे किरात लिच्छवी मल्लकाल लिपे विभिन्न देशे कलाशैली दुआ वसा पुनागु कला नंके मछा अर्था नेपा पब्याका चुन ओम सम्बत माटा जक अंकित गो लिच्छवी काली उमंग न मल्ल टेसन सेंके मछा लाकी मछा लिच्छवी कलाकृतिको आधार इमुसया प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लोहिटी डेकोबले लोहिटी माया चाक भुपुर यन्त्र शैली डेगा नेपाली संस्कृति र विश्व न्यने दस्क्वा चंगनर ठगो सामान्य पक्यंगो टाफैमखो उडाटे प्रत्येक एपी लोहिट मध्ये रत्न पार्के नेरा हिटे पिर न्य खण्डटन लाना छया पातल मार्ग डेकल अञ्चंग अभिलेखे सम्बत 45 अंश वर्म पितृ पुण्य विवृडे कार्यतम विभु बर्मन टका हिटिताले छया टेक टेक लाना छोट ठो देशे दक्ले मागो आधारभूत आवश्यक दिन लागो लडाइ त गलो डाइगु टया हिटि लाइपि प्राविधिक देश जनतै त काम मेरेका टाफै मखो तिनखया कोच पनि दुगो लो हिटे व साझ भण्डारी टले चंग लो हिटे देय सोबजको क्योंगो मखो समस्या न टंका चंगदो नाच घर पिन क्लब डेका लो हिटे लाना छगो कोपुनले नापस्या द छिंटी चंगा भिर टचाय नि सोरा पेरा हिटे लाना छगो न जिसियो अर्जुसा नगर पञ्चायत त केटा मोर टाइम हो यल नटवाई निकास मुना ल प्यावनीको यल टका पिनिया ऐतिहासिक पुखु गुगो पुखले जंग बहारुटा श्री 3 मोजुनिबले साहु केंगा डाफुली मफिया साहु ठुना टौख लेप क्वालकिया धन सुन्दर डाफुला मुक्त एना बिगले क्वालकिया काजपि ठौ टकना राज पण्डरी जुइदट थौ वो पुखले सिपसटेका नगर पञ्चायत लाना छोले नटवा गाहि जाला नगर पञ्चायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण जिगो युवामय मसिल कल हिटे लहे गाक्क टोंके मफिन्छ टु हिटे लागा छेगो गुल्टक न्याय संगत जो
गुली लो हिटे बारे चिनिया यात्री व मेमे पनि विद्वान पिन्छ अनुसन्धान जना हुन नेपाली प्रविधि विज्ञान उच्चको गाहटी लो हिटे निर्माण या त गुली जुन माझी व गपाडंग अक्कल माझी तर ठाउँ ठुके मोटो मोठिया खवा चागे ठजाको पुरातात्विक वास्तुकले विनाश नाच्न सञ्चय कोष बिल्डिङ लु हिटे थाहा चिरा जुन हुन कल हिटी लो हिटी नल रङशाला पलस्वा पुको लाट नेपाली अपोट एठा पुखु न लाना छे टुमल अझ पुखु जको मको खुसिया गट्न बामला त ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय युग पर्यटन क्षेत्र न्याब बेठा मरेको नेपालले मबि धापे रानाटेसँग सिङ्के मछाको बालाको तीर्थ घाटे गति सोस उकिला ठुकिला मरो ठाउँ गोरा मछि लो हिटी ल मोय अंकल ये हिटे नाम टया टगो ठहिटी टले ठहिटी मरे अंकल गुगो लो हिटे कलाकृति विश्व प्रस्तुत कला या प्रतिस्पर्धा ल्युनि मला खोपलाको न्यने भूपतेन्द्र मल्ले अभिलेख दुग छरा हिटे फुसे प्रसन्न मुद्रा धनाचम व डिएग छ न हिटे त लुएक डेका लोय नाग्न उलिया येपुको हिटी छापाटे आटौटो खोपिया राजपुन लाको टम वसेले खोपे अप्पो लो हिटी गनाउन येले बुंगउनिगले लसुया चुएलाको लो हिटी व नुगय लु हिटी तान्त्रिक हिट न ख सगो हिटी लके वेबले याक्न नेपटे खसा लु हिटी लके वेबले जाकी बजी बामना मयक मचै नुगो हिटी लिचिगो मल्लकालीन हिटी ख नियम पालन मुजुगले वठाए परम्परा विरुद्ध फुए छिलेंगा हौले वो लु हिटी अनिकाल जुल दक्षिण ल मौल तान्त्रिक विधिको ठ गुगो लु हिटी फुसे दाफसवा व किसली चंगो जाकी ताजे जुया चंगो न 2015 साल येले चंगो छौ हिटी जिर्नोडार याबले खौ मुजुनी ट्वायना ठनकनी मको गु लु हिटी मुहान लिग मफुगले टुकटी आगमे कोइच पूजा जना टगन ठोया येले दु गोप्य ख अधिकार मोरिपिन्ट कनिबले मचटेट चको लो लाठे अर्थात मुखठा प्रयोग गए थो देश त नागे राज्य नाउ या चंगलिन नापा लख दुखुम बिउ ख आला देशया मनु बोलागले खवा बुद्धिस्या बोलचुए लागले ख धर्म संस्कृति व कृत्य मर्यादा मन्त यले कोन्टे शंख मूल्य ले निथा लो हिटी दो सेठ गणेश कुए हिजी खण्डने गा हिटी टले मन्त गा हिटी नाद गदने सेठ गणेश कुए हिटिलाना वापाको ठा डेकिटको ख दोस वे हानम हिका हिट खण्डेकल चास तोला जको सोठा हिटिगा दो एमे फुकले लिस्बी काले संकेत दनी लो सुया ठटेक लो हिटे हाको पि रुसेवना इंजिनियर जुपि खयम हो लो हिटिगाले शिव विष्णु बुद्ध भगीरथ मूर्ति गंगा मूर्ति स्थापना ना धर्म संस्कृति टपि आज पिनिगो डट्ट चत्त येपि झिए बदमास ख सुम येपि मखो शंकुको सुया न छोटा म फुए टडंग अपराध ख येले भण्डार खाले सिद्धि नरसिंह कृति लो हिटी सुटबन्ची ल वै निने वै मखो पल्सा पुकोन लिकन्डो वन गुनटुंकल लाको सुन्दर चुके स्वीडन य तुलतुल ल हा आछा ख महल वो टुसाइटी द टोफिक प्रहरी पाइन्टी या पाना टौन झि खनगडो ठौ व विभिन्न मूर्ति दुगो लुहिटे छु सब मन्ट मंगटवा जंगे पहर मरुले मंग हिटी गाय विभिन्न समय लख टोप्याचको कारण नियम विरुद्ध संगुली ख हौग हखा कुलिम टाटके लय समस्या ठो हिटी टंका वइ चंगले निकास बन्द जीवले अपव मुनुटे दुख कार्तिक प्याक्ने दैति माक्टे ल काइगुन ठय मंग हिटी ख कृष्ण देव तलेजु देयटन ठय मंग हिटी लख पूजना वइ आचंगो सक्ष्ण सु थटे कोन्टे हिटे गल हिटे भु हिटे वास हिटे आलको हिटे गुली समस्या जंगा वइचन इलोनिया गा हिटिन यक्वे जब्याव या चंगदो ये को हिटन नाजक दनी गक्कल ल म गुलठासे बिल्डिङ निकास लाट अर्जुसा तल्लपट्टि ल वहे व ये पिण्ड को भीमसेन थापे पालाया लुहिट सजा लाना छोगो 12 साल गाम या खण्डेक ल हान लाट आन खण्ड र बालक बिचाया स अजन बालेक्नी ये लोगों को नाटले न निराश्वरा हिटी मुरुगु मखो वो ठासे भक्ति चि देवमूर्ति खस सामाजिक सेवा चि लो हिटे ख नाप पेंग आमदानी यास छ जगसा समाज कल्याण लागि हिटी सत डेक्ट पागटै आ पेंग चाग खंगे पिसा गाक्क वासेको भुसेंका बिल्डिङ देखि कमजोर पिन्ट कोठलट सोई आज फल्चन ठग या टुगुले आज या दत्त छैन चत्त आज या मुसी छेचे छुचितैको खटवा सत्य जुल नापनापन पखान व अतिवृष्टि लो हिटे मलहागु मखो इपि मध्ये येले टडोके दक्षिण पश्चिमी कुने दुगो हिटे बारे नियान न्य सेर फुम श्याम सुन्दर जाफो कंगडो वयो काल मल्ल काल खवा लिछबी काल ख मुसु लवा खेला पूर्व उत्तरे कनिबाला हाल उद्योग क्षेत्र नप सोरा पेरा हिट्न दु लय सवा न मसा ढाम जो पान याउ लखे ब्याखि नउके कारणला ल न्याइगु ल बिचे बिचे चालके ल मासुइ फो
उदाहरण रूपे ये बैरे खान कोई लुआ हिटे गाव हिटिदा मासुन अंश बच्चा उजा बुरा खय लुआ हिटे अप टोबिटेको समस्या टंका चोङ न मरुम हो तर नाडुको लुआ हिटे जा मरु हिटे को हिटे ठ हिटे खसा खे भाइ मेन दुठ्या हो हिटे प्रताप मल्ल कालिया 22 तारा लुटी ख प्रताप मल्ल नि छरा हिटे छरा ठपे याम श्री 5 रणबहादुर शाह ख ठोठासे मेला चैत्र शुक्ल लुटी पुनि खुन्जु ख ठय लुटी वन्य वइको पकना जो अस्टेको पाको नाग जो टले सोठा पेठा लुआ हिटे दो नारायण हिटे जा नापा अभियान नरबली बिया हाका टौ ख ठन उजा लाजिम पार्टी लुआ हिटे त्रिविक्रम बामन हो शिव कैलाश परिवार मूर्ति डुगो ख आ मोरो कोन्टी हिटी चोङ हो गा हिटे शिव परिवार मूर्ति मन्ट गुगु हिटे मध्ये टापा हिटे टले लुआ हिटे गा नप निठाडो छौ हिटे गाले चैते हो छटा नप चोङले उवा महेश्वरीय श्रृंगार मूर्ति दो तापा हिटे छरा टस्क टरा छराले तुलतुल जगो व मुआन गन ख मस्यो सिमव गणेश देय मुले लागो तापे हिटाइ विशेष त ख ठय हिटे ट्वाइ नाना चुन थने शिवलिंग हो हिटे शैली स्वेबले मल्ल काल मया ठेटाया ठटे यन्देसे यंगाले उत्तर प्राचीन कालीको लुआ हिटे लाना छोठे वम्बा न बहिलिन लाना छिन्डेकी टुंगोले अनुसन्धान अन्वेषण या मानी यल देशे नगरे द्वावन्ठा फुक्क दिसान लुआ हिटो पुकु दो न टले ट टखा लगन खेले ट्याग टले टेटा आलकोए सेन्ठु गने शंख मूल्य लेन आपनको मखो नगर दुन्न ठाठासे दुगले नेपा गाय छौ उद्योग प्रस्तर उद्योग न ख गुगो उद्योग बाबा लागो सिंगार रस्य मूर्ति हो गुगो हिटे भगवान तथागत मूर्ति सो ब्याचुङ जगो मखो धार्मिक चेतना न ब्याचुङ दो ठौ संस्कृति हो डेमय पिन्छ छुमया उडो कलाकार टेट प्रोत्साहन मरिया लोय कलाकार टेको संख्या 5 जो हुनाछ न खोप देशे दलामे हो लाको चुके नप हिटे लोयको हाका ट खना भौतिक व धार्मिक चेतना जाउज्या नेपाली स्थापत्य कला सञ्चालन नप गंगाई प्रत्येक हिटे मंगाई बुटा ठाका उडसी शंखमूल जगत नारायण दय चुके सञ्चाले दो आ लो हिटे हो गा हिटे खटा कैना चुनि मुक्त गुनगुन डुबो ठाई ना निच्ने एक कोन्टी कोए आलकोटक गुराले छटा न्यारा मेठा छरा छरा याना जम्मा गुराले गलो हिटे भु हिटे अटि भु हिटे वास हिट्न ता आलको हिटे ख थन मल्लटे न्यन से केटदो दुई कोन्टी हिटे गा चिरा निडा टरा छरा भटी चिरा सोरा लिच्छवी काली उमा महेश्वर मूर्ति सोठा मध्ये छटा मन्त दथुई सत्यनारायण पेखे खण्डको मूर्ति दो कोन्टी मारे पनि पेरा हिटे दो सतय टल लवइ चंग ख चार कोन्टी पुखो लुया उमा महेश्वर हो हिटी मंग मन्त कोन्टी माडे नापा चंगो अनन्त तीर्थ सिलु तीर्थ ल प्या व्या पुखु जाइगो ख पुखोइ फा चालके तल मृत्युञ्जय शंख मूल्यलाई 5 टुम्बाइ पनि गा हिटी ला ढंगल ट्वाइ नाजक दनी 6 सैठ गणेश कोस लागले खनि मन्त ल जग दनी 7 च्यासले सोरा दो निरा ल हानी 8 च्यास फ्रिख डटी छरा दो 9 फ्रिख छरा हानी 10 क्वाछे छरा दुमहा यकार सुबा हिटी हाने 12 गुइट गुब्ले हा गुब्ले महा नापा गुरा हिटी दुटाइ 13 ट्याग हिटी हाने 14 टेटा हिटी मिठा लुबुवनिगुले छरा हा छरा महा 15 कनि बा छौ गाले निरा 16 कनि बाला भच्चा उखे चक्रपटी टचा ना खेले 17 कनि बाय सिंचा हिटी 18 लु हिटी पेरा नुग दक्षिण महा अप गाले मला 19 थैना थपा हिटी 20 सग हिटी हाला 21 मंग हिटी हाने सोरा दो थन ठी मटे पनि पछि चालके ल जाइगो 22 भण्डा केबे सुटे जगा हा 23 विजय हिटी नगर पञ्चायत टले मंग नगर पञ्चायत टले रापटे मंगले चौपटी ख अन 24 हिटी पुखो इखालको मन्त नापे ल्या ढंगल 25 लगन ख हिटी छाला टोफल 26 टोलको हिटी मन्त 27 जाउल ख हिटी टस्क चिदा 28 पनि मन्द कोए अवस्था बामला पनि मन्द कोए राउठो अनचाउ सार चाहिँ न्या छ हिटी ताउजीमा 29 इकु हिटी हानि टोबिटे लटको 30 युलख केवन धनी 31 सानेपा 32 पुचे हाने 33 नोटले हाट हाम्रो नगर पञ्चायत न यल टक पिने निकास लाट ठंगने नटले चाहिँ नि ल मुना चौडो अके निकास बन्द जुया चौडो 34 छाबा हिटे हाने 35 ताप हिटे हाने 36 कोपुन्दुले लाट 37 मिर टचा लाट त मिर टचा त इनारे दुईमा अन्ठा चाहिँ टिस्मा टचा नप टिस्मा टचा चाहिँ लसिठे चाहिँ हिटरा दु थ सा चाहिँ मिर टचा ढाउ ठय जुइमा 38
टोडका हिटी सचिदन यो लाट 39 कुसुन्ती बालको महा 40 शङ्खमूल हो मनोहर वनिगुल्ले च्यासले चुए बालको महा 41 टुसा हिटी महाल सुन्दरी चोक लाक उदुने 42 टङ्ग हिटी स्वरा हा जरो महा 43 इल हिटी हाने 44 कोटेश्वरे चंग हिटी बर्खाजका हा 45 चापगुन्नामा ठौक्ने हा महा मस्यो मेघ छरा निरा मालिमनी 46 वैष्णवी यपा वन्ठा ल्यारंकल थोचना मसाने दुख नापा आचने उठ हिटमरे अंकल न हिटराजको वाछे हटाउटो 47 कुसुन्ती नकुठिनी थे चुंका गुले गुले तुलतुल हा नकुडोला उखे सोया हिटिडनी सोमबार खुन मेला जुई 48 प्याफको सुकमा हिटी 49 30 नापा हिटी दुराउ निन्दो 50 ग्वाखचोइले बालको महा नापा येले नगरीय पेख्या पुखुट लो हिटी दुख ठंक्रे निन्दने हिटी मुडुगले अभिलेख मूर्ति हो लो हिटी ल कावम मिसाइगु नेपा फेसन मन्त स्वे मासा बाथरुममे मिटी पिटी कोट म्याक्सी जग दैटिने थोचोसो थने कोचा काटला